ncwadi ngiyanifungisa ukuthi ifundwe. Siyabonga bazalwane. Le ncwadi-ke njengoba sishilo ukuthi eklasini kuba nethu letiningi sesibona nje ukuthi sale si-upload-a lama-video ngoba cishe vele ka-YouTube kuba khona ukuphenduleka ukuthi kusasalice. So nakwenteka sikufaka ngalapha fanele ukuthi siyabagobhisa bazalwane, but sibe sizame nje ukugiya njengoba niwabona ama-video ukuthi akalandelani nje thutani. Lenye-ke into siyifake kusasa, but-ke sibonile ukuthi namhla sidaze mabomu in bracket is a special day ukuthi siniphe nje nalokuthi siyabonga nje bazwane bayamconza YouTube ukuthi usebenza njani. Netitukulwane ethi yokuthola lokho. Asichubekeni-ke ukuthi lokuthi sibaphe leli verse bazalwane. Sibonga ukuthi ngenhla sichazile ukuthi le ncwadi yabathethwanika yonke-ke le ikhuluma nje ngetinto lesitawuchubeka bazwane sibaphe tona. Wanyalo nje sithi siphe nawe ulalela YouTube nayo inombolo yemfundisi usiphe. Bese umfundisi kuyashwambakanya konke ukuthi incwadi yabathethwanika ithini, umgomo wayo uthini. Njengakulokhu nje Pawula ukhuluma ngokutiphatha kwabazalwane. Kungako ngoba Pawula nakabhala-ke sesichaze kaningi ukuthi iBhayibheli libomnaka nje bobhuti ukuthi awusithathi isinqumo wedwa noma ingaba yinhle lendlu yakho loyakhako uyakhele batali bakho, but ubathinzile bomnakeni ukuthi nawe sofuna kwakha indlu lapho ubeke lawo noma suthatha umfati. So noma nithenga sigulumba la khaya, emakhaya lamanye nje kube khona ukuthi kuba nekucabana ukuthi umnakethi yinhle lento. Sekhaya sokwakha umthoyi, sowupendile indlu sokwakha indlu, but siyavumelana. So neBhayibheli-ke nawunako ukuthi awukhanze leli verse leli lithi asihlanganise nje. So le mpilo nakuthiwa nje ngiyanifungisa ukuthi le ncwadi ifundwe ngibo bonke bazalwane. Lokusho ukuthi le mpilo sichazile ukuthi sifungo nakuthiwa nje sebatawuta ngembili bathathe sifungo. Akusiko lokhu la kusho ukuthi Jesu nakathi ningafungi izulu noma umhlaba, ningafungi ngelinwelele ngoba ngeke ushintshe libe black or white. Lokho kufunga lokho ukuthi through God nasi umvabona across atandla, no, cross my fingers. Kufana nokubuka nje kumaphephandzaba ubuke star sakho, ku-wrong letinto leto. So kanti lesifungo impilo nje isifungo ukuthi nakuthiwa nje naba bashada sicela bethe ngembili-ke kusho umshadisi ngicela i-microphone lenye niyibhekise lapha noma-ke nangaba khona ama-mic stand noma-ke idolobha sethu khulu futhi ivama ukuba ngitho baphathe i-microphone yemkhwenyane namakoti kanjalo. Nathi-ke tifungo nyalo-ke sekuba khona lokuthi labantu abasasho emva komfundisi ngoba kuba ngathi hawu umfundisi ngiyole afunga la sontweni. Vele bazalwane siyakhuthaza nje niyoshada lokho ukuthi akungakhulumi lencikathi iyashada yona. Ayivele nje kube khona silabantu nangabe abaka-practice nyalo sekuba khona bayabukana nje emehlweni, emehlo babukane ngco kube bedo lobuka le nto ombona lo mfuna akakhuluma ukuthi umbone ukuthi kusuka le ekujuleni yini. So labanye kube sibafunza phasi, but itolo bekuba khona ukuthi mine uyafunga lo mvu emva kwalo mfundisi. Lo mfundisi uvakala yonke lenzayo kule mpuphu. Siyambonga uNkulunkulu ngentuthuko. Somebody say intuthuko. Afunge-ke asho mina ngiyakuthanza nako konke nje basiyade emshadweni. So ngilandzela ukuthi-ke kuthiwa sebatawuthatha tifungo lona abakufungako-ke batawuphila impilo yonke la khaya ukuthi wena wathembisa phambi kwaNkulunkulu nelibandla nabo bonke abazalwane ukuthi emini kalobhangi ngovela kuvamvama nje umshado ube khona ebusuku, but noma ngaba khona umshado nje ebusuku ngabo 10, 11, 12 bo-1 ekuseni abantu bagcwala emahholeni nako konke. Ngiko noma niyoshada kade kuba khona abofakazi nesitifiketi siphume. So ngiyalibona-ke le gama lesifungo kakhulu nje nawubambe ukuthi nifunga into otawuyenta imihla ngemihla. Sekuyabuya-ke ukuthi Jesu uthi nanithandaza nibothi usiphe namuhla lo sinkwa sethu. Umfundisi-ke sofundisile ukuthi nesesithi nasithi Baba wethu wasezulwini siyalingcwelisa ligama lakho, umbuso wakho sowufikile, insandwa yakho siyayenda la emhlabeni njengoba yendiwa ezulwini. Uyasipha namuhla lo sinkwa sethu. Asibuye-ke lo namuhla ngumuntu, lo namuhla sifungo njengoba sitawuchubeka nje singene
ukuthi lo mkakho nendoda yakho ukuthi noma ngabe seniphumelele ngaphandle kwale live noma nikuphi noma namhla ngilesingakhi njengoba namhlanje kungilesibili noma ngilesibili noma ngomgcibelo ekuseni noma ngilesine nsambama noma senihambile nikuphi umkakho umshiyile nendoda uyishiyile lesifungo ukuthi ngakuthanza ifungo nje nyalo setithi ngithembisa ukuthi ngidabayekela bonke labanye ngibuke wena noma ngabe sowubona labanye sebahle oh maye muhle lo mvulo khumbula sifungo it's a daily thing it's a commitment bataqhubeka basiphe-ke bazane kwalo ngicela ukushiya mabomu ngoba ngicela ukuthi sicoce nabona laba nje labanayo inombolo emfundisi bayawenda ema-audio kube khona athi mfundisi lokunye ngisabukela YouTube ngithole nako asingeneni sikukhulume ngoba nako siphila ngakho sifungo-ke lezo phindze futhi sishito ukuthi nabonesi nje nemaphoyisa nemasotsha base-correctional bathatha sifungo and then-ke bese kuba lesifungo leso ngathi-ke noma ngabe awukashadi sifungo nje ukuthi nesifungo uyasithatha ngiyasithanza-ke lesi ngoba lesi asiyo lip service ukhumbule levesi lithi lesive lesingithumisa ngetinzebede emlomo kodwa inhlitiyo lokungithenda inhlitiyo yaso ikhashane nami kusho uNkulunkulu so siyade-ke ukuthi lapha mhlawumbe ungafunga bangakho nje abantu kanti bafungile emshadweni sebagangathana sekunjani njani hawu yethemba ngiyabekisa siphi lesifungo sakho kani phinzawu yesibongile sekwende njani wathi lapha wafunga mbi kwase bahlipitana lapha but uyasibona lesifungo lesi-natural lesi ukuthi nje njengoba ngishito kule audio video lenye nasisho ukuthi lokugeza nje everyday phindze nokucupha amatinyo akho uyaflosa lapha uyavungula amatinyo ngoba yebazalwane caphelani lokuwena sematinyo nemagums athi kufuna ukuthi ube khona ukuthi uwacuphe lamatinyo sifundisile khona-ke ama-video lesifundisako ngakho lokho yabona sifungo sa-daily lesi futhi-ke kumnandi nje thina sendaba fasting ukuthi noma ngabe uzilile lokudla akusiko lokuthi sicuphela kudla yebo kona kuhamba embili kodwa nje yabona amatinyo longathi amatinyo into kanjena nto nje kuba nemalanga lesingadli bese sekuba khona ukuthi amatinyo akho utawacupha lapho-ke lokudla lokhenzakala ukuthi akukhandwa kunokunye sekwenzela amatinyo yabona kufana nokuthi nje ugeze ungakangcoli ukungena nje kushawa so sifungo leso phindze lokudla tibhido kushukumisa umtimba kunathe emanti sifungo sa-daily ngoba noma sizilile kuyente kathi asikho dry fasting utawanathe emanti uyayibona le nto leyo buka ngomtimba wakho ukuthi sonjani muhle ufresh ngalokuthi wenda sifungo shosi lo mtimba bekusathi ushade nawo nakwande ungasadli tibhido ungasashukumisi umtimba ungasanathe emanti uyabona le tifo lebethi khona so sifungo impilo so Pawula-ke ngoba sebakubambile bazona Pawula-ke nakathi ngiyanifungisa inkosi ngasi nje ukuthi ngaganga lapha ndayibona inkosi ngoba nawo lo mtimba funga umtimba wami ndabodla tibhido ngikunathise emanti ngikucuphe phindze futhi yeka sojutshwa linyawo lapho seboshukela yeka sekunjani njani lapha sothole bogconsula so ngicela bakunake-ke bazalwane ngiko nje kutaba khona tinkonzo la khona njenganyalo nje ngukapsele besingathi mfundisi ngiyacabanga nje ngiba khona kalozitha ngiyacabanga nje nasekuhlediwe lapha ikhefu bakuyenteka phansi ethempelini sihledi ikhefu siyabonana lokhulumako noma-ke nomunye lokhulumako athathe umbhobho ede ngembila tokhuluma sibone mina bazalwane ngithi kucoce kube mnanzi kuhlekwe nabe kuyahleka but iyangena le nto leyo waze washo umfundisi ukuthi even naku-local church noma ngaba khona athi ngalo 12 akusuyinsha inceko nangumfundisi nga-1 siyaphuma but kube khona athi umfundisi ayithi inzaba ayi-introduce 15 minutes bese emva kwalokho sekuba khona athi kuphakama umbhobho njengoba sengichazile nje bese ukhanza niyabona ebandleni ngicela ube nepicture nangaba bezibane bazalwane siyabonga mfundisi yathi yebo kona angeke ngisho ukuthi inceko injani but athi lento lokho lotanayo lapha sishumayela so ngiyabona nje gogo Sibani bazalwane asingakakhuluma ube bazalwane gogo Sibani wakhuluma umuntu omdzala wasichazela ukuthi isifungo yini ngiyacabanga abazalwane ngiyacabanga nemfundisi imnisi utile la naye lokho ebebekashumayela nje ukuthi ukhuluma kuthanza kwakho njengendoda ikhuluma epulpit kwasho abantu naye umfundisi ebushumayela nje nga-1 sabe siphuma lapha bekangekuve nake lokhu ugogo Sibani kube khona ukuthi ngithi yes ngiyam-ejecta lapha kube khona ukuthi babe uqinisile vele umuntu asimshaya lentana uyabona le service
So kuthi ahamba kungene bazalwane sekuthi nje bafundisi vele kukhona ukuthi mina ngingibishop labandleni ngeke nabanye boshumayela phinze futhi sekodwa ke imali tabangathi ngeke simnikete imali ukuthi sishumele sonke le mali sithegiya nje bahlale sisho nje nabahlabeleli kuyohlatshelelwa sekubede sokude lesikhathi selivi sokuhlethe uye phasi kudliwa livi hawu siyambonga uNkulunkulu I'm doing a new thing. So imagine ke lenza besifungo so ngiyacabanga nje mfundisi uNkulunkulu utakumbulela usibithe sonke ekhaya njengoba ngihlale nje ngiva naka Facebook ngiva subhale sibonke labakhulu emagwaveni labagwava bazana kusikabi sibekuse ukuthi vele sithanda semagwaveni azange singelwe namakhada na ubuka live linjena nje kude lowase wabakhona ukuthi ungena ngemakhada kude lokhwabanisako ngoba labantwana sabakhulisa ngeke ubakhanze namshadweni baganga because bafundiswa abakhwabanisi ukuthi abakhwabanisa imali sebakhwabanisa bafati bebani sebakhwabanisa abafana ba straight nje impilo yabo. So ke sisho kanjalo ukuthi sibe sive umfundisi nakabacela abantwana so this time mfundisi ngabakhona uzubekise ukuthi noma kalozitha kungangibita 10,000 kwethi imoto noma ngicasha itekisi noma ngigibele amabhasi phinze 10,000 kujika noma ngakhokha 20,000 lide 20,000 nento nayo sekuthi ke bazwane bese banawo lo moya webuthundu liyasho iBhayibheli labantu sebabuthundu lapha beva lukhuni spirit of blindness bazwane sebanayo blindness but sobe solo sikumaintaina nje ukuthi bazwe lento le ngeke uzuyibhadalele 1 million le it's countless it's costless ngeke nje ungabhadala mali la uNkulunkulu ungambhadala mali imali yonke yakhe so ngiloko lesithi ke kuyobajaja abazayo nakukhona kulamalanga nje sikhulume sibazwane kuyenteka nakune honor prayer kusitawuta ngoba endlula banemhlangano ekhaya uyondlula la uyakubuka uNkulunkulu ubuka icommitment ukuthi ususe phasi uboleka imali noma imali uyibudget ayilokusuka nje ukuthi undlule la ngasendleleni that's why you're not blessed because uNkulunkulu commitment nawe sokukhohliwe buka phela ukuthi ungasinziswa nje nabe bona satshwala uhlobo ongabophinga na ukuchubeka uva abantu bathi wena usuyakholwa kodwa sinatha na utshwala noma sikubonile ukuthi ayike lapho nothi intombi yakho uyajola unebafana lapha wena uyeba uyaphinga siyakubona lapha uyaganga so why yebo ngabuza manje ngilokuthi vele naso usinzisiwe sibheke sithi ngeke usayitshwaleni ngeke usahlobo ngeke usaphinga usho ukuthini kumfundisi i-commitment leyo so ngeke uze uNkulunkulu akubusise na ubuyahlobonga uyaphinga utabathe abantu babapromote wena awupronyotwa ini ngawushadi uyagula kude imali uNkulunkulu awumuva iBhayibheli lifunze kucala lapho nje lokuthi mhlambe ncenye ungachubeka nje upronyotha ubuhlobonga uphinga unatha tshwala ebandleni abakubona but ngala does not ufunza iBhayibheli lithulo lithi la sakusho kanenge umfundisi uNkulunkulu nje usilaba mnisi labatawuhlwitha including wena ngeke basende sona noma ngendeka nje bahlale bodwa ukuthi mana ngathi nasebahlolwa hlala bodwa phela isono bangasenza nabani bangebela abantu but nje I think ngiyangiva ukuthi uNkulunkulu ngeke laba ngoba lento ithi yathi umkami noma indodza yami ngithi yangibona ukuthi ngichithele noma futhi ngingeba nemkami abone la khaya ngithenga kudla nendodza yami ibone la khaya ngithenga kudla imali ingade ethi ngiyithathephe but nase ngivula leBhayibheli litawuthula lithi tu nayo lento lengathi nje uNkulunkulu wasihlakaniphela kanjalo bazalwane so laba labatawuhlwitha ngeke basendele sono noma banalokuthi noma bangabanjwa but naka ku-altar ngoba the joy of the Lord uSidavid Nkosi ebuyisela i-joy of my salvation intokozo yensindiso yami so uyakubona ke lokho ukuthi nayo le ndlela esenda ukuthi sono singasendi futhi sifundisile ukuthi nakuta inkosi uva diduma nasithi utani uva diduma kakhulu sathi nathi usemnyango wezulu Jesu uyabuya sesiva lo msindo wasezulwini so wenda umsindo wesono wena kuhlobonga kuphinga kweba kunemsindo so asukuva ube like imfundisi nini njani ibingani asiyiva lento ngoba kunalomsindo kudependa ukuthi umuphi umsindo so ngito ke letinto lete tesibazalwane nimvumeleni uNkulunkulu sono nje siyekile na 2026 next year utawumangala ukuthi sono sibe ibhamama but laba mnisi including wena laba tawuhlutha ngeke man noma ungababeka kuphi imfihlo le nabe uNkulunkulu angithanze ligama ukuthi uwamnambisa ngoba simnambisa every day lokuthi abe uNkulunkulu uhlede ngiyayithanza lenzaba ukuthi mina nje sono angisendi ngoba hayi ngoba kude mathuba aso futhi angisendi nalokuthi ngibela uNkulunkulu angishanga icalekiswe noma ke nase ngibanjwa noma ke kuba nje ukuthi uNkulunkulu ngiyamthanza ngiyathi lokho ukuthi nakugangekile but iBhayibheli likubuke ngiko nje bazwane sesifundise kangaka nje uba nayo ivideo njengetulu sikhuluma nokuthi incwadi lena ihlala ivulekile futhi iyadliwa icethwe labazwane labanye ama-gospel artists bayahlabelela abanye baku-praise team but nje
umbuko Sibani ukuthi kuyahleka nje Sibani afunze incwadi ayicethe ngoba nebazwana sibacela kalozo ubona noma insolele lelo uyamangala nje. So kuba ne-question mark vele but sikuchazile-ke lokunye okuningi lapha. Angendlule-ke ngithi indzaba yesifungo-ke bazalwane oba sebabonile bazalwane ukuthi mfundisi yathi mnanzi le nto ukuthi sikhulume sonke nalapha nje ingako siyanikhumbuta bazalwane. Ungesabi lokubhala lapha sesichafade sithi read more khala abafundzako. Yebo kona kukhona le nto ukuthi hayi mina ngifuna naba bashaya ama-comments lamafishane ungabosapha lokunye digiyele into takho. Yebo nalaba into abakhona nathi awubani kubhale yena lapha ubhalile so ubuya kwasi 5 times. So uyabona ukuthi ubhala kube kude read more banenkinga ini so thina esitawudla noma ungabhala ukuthi read more phinze read more ungesabi. So yethu le platform lena bazalwane sicela ukuthi kuyagcina sekukhona nje kuyakhonakala kwendiwa i-audio ukhanzakala la ku-YouTube utakhanzakala siyachafada siyalalela because lokukhuluma kuba fast. So please be free bazalwane sigcwalise ama-comments lapha usho nawe lokuvakho njengalapho nje nawe ungabhala ukuthi isifungo sakho uthi yini bafunze labanye abantu bona lokho asakushida umfundisi. Kwendlula-ke lapha kule ndzaba yesifungo lesi sibekise ukuthi sebathatha isifungo sabo. Phinze number 2 sifungo sempilo ukuthi umtimba nje wawuphatha kabi kuba nekugula. So nalapha-ke bazalwane lokwesithathu uyabona-ke le ncwadi ngiyayifundisa ukuthi ifundwe abantu bonke. So uyabona Pawulo nasasi baseKorinte nencwadi lengakabhalwanga ink lebhalwe enhlitiyweni etiphepheni tenhliziyo ukuthi le ncwadi ifundwa abantu bonke. Impilo yakho mfundisi nawe ngibekise nje la umkakho indvodza yakho ukucala nje kulaba bantu laba close bantu bakho make bayibona impilo esondweni bakubona abantu la ekhaya bobhuti wakho bosisi wakho bonke nje siblings ma families la close bathi inner circle i-circle yakho lapha ukuthi bathini labantu impilo yakho ikhanya yini ingisawoti umutlo wakhe entsabeni ukuthi uthi Jesu kanjalo abantu ababona imisebenzi emihle bese bamdumisa babe le mpilo yakho injani. So uyakubona-ke ukuthi wow mfundisi ngile Bible school ke lela bazalwane lethu bazalwane nje very powerful ithelelekile you can name it nje ibulinyenyana but hey uthi Jesu ukuhlakanipha kuvunyiwe kubantu abakho nakachaza ukuthi nangithi bangibita singinaBelzebul uthi kodwa kuhlakanipha kuvunyiwe ngabantu hayi bantu abami akasho Jesu bantu abami yebo konke kwadalwa nguwe but usho ukuthi wena mfundisi lophikako lo uba na Jesu bekunjalo nje abantu bathi uyabadukisa but buka labantu abakhuliswa nje. So nathi ke bazwana sithi chapha ngaloko nje ukuthi noma ungathi usonzela kuphi etule ebukhosini embusweni kuhulumende tinduna tembuso one or the other ungeva nje umuntu asesabe kusho sokuthi manje usale-ke wena uku-interpret njani ngoba vele nami nje nangathi ngiyacala ngiyafika ibazalwane yathi kuneliphupho la bafundisi ngiyakhuluma ka-VUC kuneliphupho ukuthi nomuntu athi sibekise inkosi indlovukazi bantu babenkosi nabo bonke labadalwa inkosi lekhona presently lekuthiwa ngemazinyane bese phinze uhulumende ndvunankulu deputy prime minister tinduna tembuso nabo-MP bonke bo-governor bomeya belidolobha bonke abantu ama-councillors bonke buchopho bonke labantu bekhona ukuthi nawulapho umuve ukuthi umlona wafunze tinyaweni temfundisi. So kuneliphupho kwase ndakubona ukuthi nje bonke laba lapha etula basemagunyeni ngosomabhizinisi labatiwako phinze labafundisi labakhona base-Bible school sebacala emasonto umuve ezilona ngumfana mnizi angikuthi anzi lokho but nje ngivumeleni ngikusho ngale ndlela le. So nangakucala ngikuchaze kanjalo singanaliphupho nali manje angikusho ngekucaleni. So nyalo-ke sengiko sikiko ukuthi unayi le nto mfundisi siyayibona ukuthi wow manje nje kuba khona lokuthi vele na Joseph baba nemona. So kuyi-nature nje bantu but akusi-biblical kuyi-nature nje yokuthi umuntu na unento lenhle njengalokhu nje siyakubekisa ukuthi yathi vele mfundisi ukhona nje umfundisi wazo mfundisi uthi uyakunika isikhathi ubuke ukuthi ukhona nje umlungu amade umfundisi emnizini ukuthi balana bakho labatelu abantu bangalona uyamuva akusiko kuphela ukuthi mhlambe lesiki sekufundzisa sekuhlabelela sekuthandaza sekuningi nje lokuba khona sekuhamba embili ukuthi bani nakafundzisa bani nakathi uyathandaza nakathi uyahlabelela but nale mpilo nje mfundisi ukuthi utawubona abantu ukuthi uhlala atidlela livi phinze futhi naye labandleni sokucala lokuthitha naye so nebatukulu umfundisi siyambonga uNkulunkulu kwakuliphupho sekuthi vile liphupho kuthiwa washeshe umtshele useceni kwakho ukuthi uplana ibhizinisi naye umuntu asakopele le business plan umbona sayededela ngale nathi kasikuvetanga sasi nje your personal life is a true testimony
action speak louder than words. So nathi kwaba ngiko and siyambonga uNkulunkulu nakuloko kulesikushoko lokuthi wow mfundisi siyincwadi lefundwa abantu bonke lengakabhalwanga inki le ncwadi ifundwa abantu bonke ukuthi uma le mpilo icala emndenini icala konke nasesontweni nayo ke le ncwadi ke Pawulo lebekayisho sekuthi ke sicale ngalena eBhayibheli ngoba lokuthi sicela futhi ngiyo lemqoka ngoba vele nemfundisi nje abekangeke afike la khona ukuthi uyincwadi lefundwa abantu bonke ebakacali kule ncwadi leli Bhayibheli. So bonke lo tawukhanzakala ukuthi bayafuna ukuthi indvodza yakhe imbone ukuthi uyakholwa umkakhe bantwana but ukhanzakala ukuthi le ncwadi iyavaleka futhi akayifunza ayicethe leli Bhayibheli Genesis to Revelation ngeke sik-achieve lokho. So lokho kusawunda ngathi incwadi yesibili ngalokuthi ichamuka kule but mbambamba nayo incwadi yokucala. So le mpilo yakho nayidleka kodwa bese uyakhona ke ukuthi soyifunza leBhayibheli ulukhanze lingakusinzi ngoba emsebentini awugangi ude buhiciwici ude liphunga. Ngicela ukuthi ngiloyabhala lapha ungesabi noma ngabe likhona nitawuphila nawubhala. Ngicela ngiloyabhala lapha type ukuthi mimi ngide liphunga. Siyambonga uNkulunkulu. Phindze futhi nawuchubeka ngoba iBhayibheli limnanzi kusho ngathi libobhuti liyabhazana. So uyakubona ukuthi vele mfundisi nakathi Jesu nomuntu wakhe entsabeni akusho ukuthi geographical sonke sitawubanga kuyokha lapha itulo entsabeni. Phindze nakathi Jesu nini ningisawoti liswayesela lathi silentani. Lenta into ukuthi ingaboli iconcept phindze libuletha nje taste yabona kudla nakudde swaye. Phindze futhi liswaye lenta ukuthi lento lena besides ingaboli ibe ne-taste phindze futhi lelo swayi lenda nje ukuthi kube nempilo kube mnanzi la khaya kunesawoti phindze nekukhanya yabona nje cellphone enihambe ebusuku seniyakhanyisa ngayo nemoto Jesu kukhanya uthi Jesu kanjalo nikukhanya kwelive yabona. So le ncwadi ikukhanya nawubuka abantu labafundzile nje vele incwadi ikukhanya incwadi ingisawoti buka abantu labafundzile enkampanini ukuthi uyavanga la sesicashe bani la inkampani uyibambile lo mfana lona ufike nje amncane kulama 2000 but wayibamba lo mfana nyalo songu-CEO kuba khona abantu ukhansi umfana nyalo nje ngibekise unabo 24 years 1000 nyalo kaDisemba nganazi 25 watala nga 2000 lo mfana lona umbona afaka amabhuza bomakalabha ufunze lo mfana lona ucedze emvasi noma kuphi wangena the past 2 years bebampromota last year bese ke uyabeka ukuthi ngu-CEO ukhansi umfana 24 uphethe bobabe la sebawupenisho labana bo 58 years akuyi ngimtimba kuya ngencwadi lo mbana unencwadi unesitifiketi ufunzile lo mbana lo incwadi seyifundwa abantu bonke kusinakabitha umhlangano ngu-CEO womfana okuncane lapha siyabonga manje nje ukuthi kukahle kuyahlonipha ukuthi bobabe labadzala uyakhothama kubo futhi akathi ubahlonipha labantu nawo bathi akuhlonipha yende chubekani bantu abamnene njalo nani nonke baphathi ukuthi nje that's the way up is the way down nabakukhetha ukuthi sebakubekile yehla bonke abantu bakugibele lapho tasingula sekuphakamisa bajilike ungavele uphakame uthi ngimi ngilesibafundise khona ke bantwana bavela impilo bazana iyachubeka satomangala thina nje khona uNkulunkulu asikhombise kona njengoba ngishito nje la ngibekisa la kumathapha sibambisene nawuva lokhu nawo ulungise inombolo nayo bese umfundisi futhi ungesabi sifuna nje ukuthi ngathi singacala ngebantu abathathu ngoba lokuthi sesente nje lokuthi lapha kumathapha sida ukuthi sikhetha ilanga linye sibonile nasiyethi inkonzweni ukuthi labantu kusukela lesikhathi sakhe za3 nje emalanga noma amabili siye ngalesibili ngalesino khanze sibana akasekho ngoba bazalwane indzaba ukuthi kwaye namhlanje ukhanuke ukuthi ngasinkwe nyodlila nje so kanekhona nje ukuthi sidawati ukuthi yebo kona kakhulu akusiko lokho sinaloko sinje inkampani diningi la kumathapha so lokuthi sishaye 3 ngisho sina 3 hours bafundisi vele njengathi nje lesifundisakho 3 hours lead losho ukuthi siyathi 11:30 to 12:30 emva kwaloko siyahamba ngemoto siya la 30 minutes esifikile mathapha siyamade emva kwaloko la baphuma nga1 sesikhona nga2 sekucethiwe siyahamba phindze futhi la baphuma nga2 phindze langabe khona labanye lakhansi bona mfundisi lunch bayiphuma suku kusho baphuma nga4 noma ka 3:30 babuyela nga4 vele bese sebabuyela sebabane nje bathayida inje yakusasa nakhona kude inkingi so sitawuta ke ngibekise nje namhlanje lesibili kube namhla siyato namhlanje lesibili sihambana nathi inkampani so nje sithatha inkampani sita kanye ngelifiki yini ke bazwana ngikona lokhu nje sitawufundisa ngako lusho ukuthi bazwana kukhona ngeke ngithi nabe bayafuna very is obvious lokuthi umfundisi esicela ukuthi sikhulume usibona asibekise nje isikhathi akhansi liyana litulu kumbe sayangangena eholeni but yathi sesigadishile bese hamba mathapha ukuthi abakhona nje ukuthi uyakhona kubona ukuthi umfundisi kutawugcine baphathe bavuma la so kwanyalo sinalo ukuthi nje emotweni
Esibekise nje labanye lezi sikhuluma nabo ukuthi imoto tabo siyadadi ma-private ukuthi kube khona ukuthi hawu noma bangi-3 labantu sihledi sibatshali la ngembili and then-ke bahledi bona yabona kusuka ngalo 1 to 2 kube khona ukuthi siyakhuluma kuvulela iBhayibheli siyathandaza emva kwaloko siyahlanyela imali siyakhona kuhamba phindze futhi kanjalo kanje inkonzo vele iphelele phindze siyabuya senimemela abanye phindze siyabuya next week ngabe ngilesibili. So sicala kanjalo ukuthi umfundisi usho ukuthi ngiyavuma nibatshale ukuthi sing3 kuthi nje umfundisi tabe sihlehla abaphasa isihlahla bathi asijoyina ngoba vele inkonzo yethu ithi ngeke ukuthi usukuhlatshelwa ichorus akekho ofana noje lapho utazi laba bohlibiyonza emhlanganweni kodwa lapho utangivisa tawukhula kulena sibona-ke sekuyi-online prayer basibonele mathapha abantu lamafemu onke sesilengo 3000 kuyothandaza nakhona siyagiya ukuthi bazalwane kanye ngenyanga mhlambe kutawutanaba ngoba sesibaningi ngoba kutawucala kanjalo nawubuka lamafemu ngiyako nje singileka kathembeke ukuthi noma ningi-3 ngibekise nje ukuthi nga11 bang3 nga1 nga2 so since abantu labang9 per day sithi inkinga ikuloko iyakhula-ke le nto lena kakhulu kunokuthi sihlale phansi sifundise sekubukeka kahle nje le ndzaba yokuthi nayo indzaba yesifungo nale ncwadi nalokuthi-ke lokunye nasithi nje do the do's the don'ts will disappear services nango ligama lethu inkonzo noma-ke BCF service namhla tichafada la tibasa la taba khona nje ukuthi kuleli hour lonke umfundisi kube khona ukuthi okay le nto sisigeze sidlele nje Holy Communion itolo bokudliwa sinkwane ne-red juice nyalo sesiyathi umtimba waJesu nangu-Genesis to Revelation. So lapha nakhona-ke ukuthi umfundisi ngiyabekisa nje basho ukuthi 4 days per month ukuthi umfundisi ngilesibili noma ngimsombuluko noma ngilesingakhi kukhona lokuthi ufikile umfundisi safunza naye incwadi naye sayicetha emva kwalokho sathandaza utawubona ukuthi utawufufubuka tindlo lemsebentini noma khona wagubhela libhodlela phasi nalikhanza liphumile. Ingakho nje sithi le nto lena wayibuka besingathi siyesaba bekungaba khona hey bantu bathi asiyele etinyangeni manje-ke asidubuleki ini sesikhathi sifikile ngiko-ke insinda wathi sanitshela futhi sanitshela kule nyanga le ngana-date lemgcoka ukuthi umfundisi uNkulunkulu wakukhombisani nasithi mathapha sisho mathapha phela yebo nhlangano tikhona tikapane posteke nakhona sitawugcina sesisuka kube khona lokuthi wow njengalabanye taba khona ukuthi ubahle sihamba siya kubo South Africa kube khona lokuthi bazwana nase balapha phasi isihlahla noma base-ofisini ukuthi batshale bathi namhla abekho send i-audio bayalalela abazalwane futhi-ke ne-instrument seyivele ikhona kuthi babaningi bazalwane sifaka lapha njengoba nasethempelini nje iyafaka i-audio lapha ku-computer iphume kuma-speaker noma be-stadium kuvakala bonke abantu so kuhlelekile nje konke ngalokuthi kutahle kuba khona lokuthi hey bazalwane siyacela-ke ukuthi sidabe sinithandazela namhla asikho nalokuthi-ke kakhulu-ke siyathi nasithandaza abana ubuka inkonzo yokucala ecala nga-11:30 nosho ukuthi sidabe sendani kusukela ekuseni phinde sesicedzile nga-2:30 to 3:30 sendani but-ke vele nangabe kukhona lokuthi siphumile se-South Africa noma nje siyothandazela kubosteke kusho ukuthi ngeke bese siyakhona ukuthi sesiyibamba bo-11 mhlambe labanye ngaba khona sesihambile kumbe sibuye labanye kube khona nakhona akhansi vele encekhwalo kwentekile lapho kuthi awunyakatha nkulunkulu nje abantu bathulile bafundzele iBhayibheli ubone umuntu uphuma athi inyembeti bazalwane ngaze nginikopise but sitawubuya sinichazele kahle is either senikubona noma sibuye kube khona umfundisi wahamba ngokukhola wasitshela into leti declaring the end from the beginning ngakacala ukuthi ubona nako lesikucelako nje lokho ukuthi thembeka nawe wathi ukuthi noma ngabe utselelekile ngathi kanjani yathi lokho ukuthi batshali babonile ukuthi bayakhona ukuthi bethe ekhaya noma bemuntu bangi-2 uma-ke nababe ama-couples sikhonethe ema-TV sithi sitobafundzisa asiyi ngaleliningi siya ngalokho ukuthi abantu bakanjani siyathi lokuthi abe senabani sotshela lo muntu kugcine-ke sekwenteka lokho lesikushoko ukuthi gcine nebaphathi utawuvala abanye sebathi mfundisi namhla kuthi umphathi ucala ukusibona nje le department ukuthi sacala saphumela safike late njengoba leti inkonzo tithi do the do's the don'ts will disappear kunetinto la tinkampani ngamathapha laba bathe solo ati disappear solipovela asitifulathele-ke sichafade njengoba sitakuchaza kabanti ukuthi yini lo BCF mfundisi kwethu nje singabi sikhuluma sila nkampani kunje asibazi so bekuwuto lokubasa ukuthi futhi nalokubasa akusiyo ukuthi kufundisa umfundisi lesi sikhathi abakhona nje bazwana siphathes next week nasibuya ngalesibili bazwana nicala sigcine isikhathi nakufika naye incwadi David ngeke nje umfundisi akhulume kutaba khona nje ukuthi sengileyo 2 minutes lapha ngabo 2 minutes to 2 ukuthi babe ungcwele abantu abakuphakamisa intandla uNkulunkulu may the Lord bless you bese ngihamba nemsebenzini lapho ngitshele leyo nkonzo leyo ukuthi
awalokho kudliwa live. So mina nalothi asidedele live emasoda satowubona la ukuthi why kwathiwa sidla umculo. So siyagcizelela lokho, sibambisene bazalwane. Asicedzeleke ukuthi mfundisi lenzaba yencwadi ukuthi ifunda abantu bonke, Pawulo nakathi ngiyanifungisa. Kahle kahle naye lena vele naye le mfihlo bazalwane. Sengiyabuda injani impilo yakho kumkakho endodeni yakho kubantwana. Uyincwadi lefundwa abantu bonke na? Uyayibona lencwadi ukuthi vele kumele ibe sifungo ukuthi bakubone kuphuma nje ukugcoka kwakho na uhamba bonakala. God bless you. See you in the next video. Amen.